Wanawali? Oh, no. Alimo nombo. Balingana kwatwekingana abantu enjala eri kwonoona ki ate bakulembeza oli bano bebakyera Nani? Betul balik jaga ni. Ai kok dia beli dia. Akubagana amatafari kana ka mwene gano kabwirere ay muradana
kubanga kyapasonero si wanu otulese embwa nga ngeri ogoba ebyo mutaka munaife embwa wese yaja paka kubulire munumba ye kyapasoni abana bebe byawe babogeraku amutaku lutalo weruvira twali twakatawo olukiiko lwa insecurity mu zone yeneno twayeta n'ababitwala mu igombola na bwigulu bayogera ku ndaye ng'ebitirire mu kitundu bwe tunoniza omwibi embwa nejo owe n'owakyamani twagaine yendaye era bagitema bagire nayo moto ni wani baiba emmere baiba ebisolo buli kimu ono omusawo bwagire kumena numba ekuliga mu bintu byoba nga nsawo biki ebyo biwandiiko byona bino kubanga ngoli tibibanga binafu abantu bano tibali tusenga akola bintu moduloti neyo kale tusaba bwa buyambi bongera okulambula mu bitundu kuba tulifuna obukosefu bw'amaanyi bwe baterese ng'embwa erekenga ku security ku kyalo kubanga nga butisaawa eno tibazuire muntu bagoloire obuzibu babo babutiise mu kulembeze mu kitundu buti abantu bwe bazuuleeyo omuntu ne bamuyitireeyo iwe omukulembeze niyo gwe batandika oboni abone ni complainant ebizibu awo ebitandikira okuva yatandika okusumbuwa omuntu iwogira okucomplaininga ngaye kayofiirirwa ebibyo era kayo ayongera n'okusibwa abatuuze bange ekyo kiri bayibensawo yabaire mu documents dange national ID ATM cards eyastandikira Post Bank ni financial card bayibanga mulimu ni passport ya mwalange liko maina nti n'abasirye doweni n'engoye babibire musawo yeso singa bayo muntu asobola okubibona obanga babiswira wantu wona I print at least basobola okulanga twasobola okubi accessinga most of the documents ni passport plus the ATM n'esente dabeiremu aye dondi geziramu ebyasobola adisula but at least singa basula ebiwandiiko omuntu yena abibona ebiwandiiko biri mu mayina ga mukyala Lilian ni national ID eri mu mayina g'enaabo nize mwene bandibaku this is the second time actually the third time because the second time baida bandagana ti ndi mole yasonseka mu kiti nga ndi mu idiro na kubendo oluyalumuka but the first time they came baiba TV yange baiba decoder ya DSTV baiba ufa ebyo abitwala. So we buy go visit him. This is the third time that I've come. So bunji kuno bunji ate tinze zeka kwali kuno musawo bayitanga musawo Maria mubayida bayita ebintu byona byali asula yena bamwiba ngasula kule ku ntuma aite amani ifasingo vumirira abeyibi embwe gese buge era mutabane ego tukutebereza okubanga neyeyibye ekikola kino so vumirira abavuga batali kwenda akola bavumiriza ivyo tuli kukola ebyo ira ku family ya kyamani nali singo okuleeta obwibi muno kaenda akuba kubana be buleto kuba kukigambo obwibi nituka kubana abantu bali tubondi abona taikiriza ayo bana tumuswaziza embwe okunjira mu ki munumba obwibi bubitire mu kirenda kano ngakuwa omwana ga kyamani godi gwe bagemye nga yagira wamama ivaniya ibaga ebintu ebisinga bongi twatambula nenda yetu jaga ino wa Chaimani mwene nagitemye kale abana ba Chaimani babitirizo obwibi bana ba Chaimani n'abayibi ate ekyo kubiri Chaimani bamugamye nenda ye mu maka ayi gabula omwana gwasuza n'omwibi omwana we bamweta kodi era nenda ye bajaga ino wa Chaimani ngeri ekemiyana polisi yaji mutebesa obwibi biswise Chairman aswise n'abaana be bayibi okuba nenda ye maka Chairman omulambo ofuga ekyalo kuko ye twenda na kumukyusa government yetwambe tukyuse government yetwambe tuli kubirira ndulu tukyuse ba Chairman alikola nga n'enkiiko abantu bayibi muna ono oli mu Bugonde zone okogera n'abataka be Bugonde Chairman n'akulembera obwibi muno ekibira ekyendaye kiri wuwe lwaki government tetuwamba neida netwamba nitusa mukulembeze wa zone eno ukoye okubibwango bwibi mu maka ga Chairman kwinamiro kwekitalo kwabeibye abalimo abasitiri kundi mu kyalo obwibi bututamyeku obwibi buli kuswika ku muluka gwange kandi bayikuiba embuzi enkoko ente
Buni batandise kumena mayumba. Twenda kanti saageno. Bwana DPC Chovuba na nile ba RPC yetwajanga ati gwe mutola polisi na birumba tubatufuire oberiwo ayelwa olwe nambo kuba agentono abantu bano babayikiriza era bayingirira nasaba nti singa kibeere kisoboka tubeere twenda patrol funenga ku obwire eringenga kuko omukutu guno ba patrolling nga kukuku tomanya gabawo kuko ekisobola okwongera okenderako ekyokubiri abantu abatyamye tuli kubasaba twire mu nkuma kange yaife yeira twekuume tutandike nife bene na bene okwekuma ku kyalo nkuma kange egitwayitanga nkuma kange twekubirize bene na bene twetandikire ku then bana abandi aba security organization tweyunge ku bweyunge